Nyojawai tu sa kajam-jaman na makajina na sulivat. Sakatu sa kajam-jaman na ureja supui na kainu samas. Imazai tua pina sasva livalita na tevril. Imazai tua tirua purua kayan. Imazai tua ita karam pacu lusapuru katu pitua karam. Ama sanita limazai tua tirua puru katu ita kayan. Imazai tua ita karam.历代志下30章1节到27节，31章1节。预备过逾越节，民众不能如期在第一夜庆祝逾越节，因为离以上洁净的祭司不够，并且有许多人还没有到耶路撒冷来，所以西西家王和领袖们以及耶路撒冷居民同意在第2夜庆祝逾越节。王派人告诉全体以色列人和犹大人，又特别写信给以法莲支族的玛拿西支族，邀请他们到耶路撒冷的圣殿一起庆祝逾越节，尊崇上主以色列的上帝。王和人民都满意这个计划，于是他们邀请所有以色列人，从北部的但到南部的别是巴，一起到耶路撒冷来，照着法律的规定庆祝逾越节。人数之多是以前所没有的。送信人奉王和领袖们的命令出去，把下面这样一封邀请信传遍犹大和以色列各地。以色列的人民啊，你们是在亚述王来侵蚀幸免于难的人，你们要转向上主亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，他就会转向你们。不要效法你们的祖先和同胞，他们对上主他们的上帝不忠的同胞，正如你们看见的，上帝严厉地惩罚了他们。不要像他们那样顽固，要顺服上主。你们要到耶路撒冷的圣殿来，这是上主你们的上帝，是他永远圣洁的地方。你们来敬拜他，他就不再向你们发怒。如果你们转向上主，那些掳走你们亲属的人就会怜悯他们，让他们回来。上主你们的上帝是仁慈，满有怜悯的。你们转向他，他就接纳你们。迷信人走遍以法莲和玛拿西地区，甚至往北到西布伦之族各城，可是那里的人嘲笑他们，侮辱他们。虽然如此，亚瑟、玛拿西、西布伦之族中仍有人愿意到耶路撒冷来。上帝也在犹大人中工作，使他们一致决定遵守他的旨意，听从王和领袖们的命令，庆祝逾越节。许多人在第2夜聚集在耶路撒冷庆祝除酵节。他们把耶路撒冷所有献祭烧香的祭坛都扔在吉伦溪里。那月的14日，他们宰了小羊做逾越节的牲祭。那些不洁净的祭司和利未人觉得羞耻，就洁净自己，把烧化祭带到上主的圣殿。他们按照神的人摩西法律的指示，站在圣殿他们应站的位置上。利未人把祭牲的血给祭司，祭司就把血洒在祭坛上。许多人因为不洁净，不能自己宰逾越节的小羊，所以利未人为他们宰，把小羊献给上主。除此之外，许多从以法莲、玛拿西、以撒迦、西布伦等支族来的人没有洁净自己，就吃了逾越节的小羊，这是不合规定的。因此西西家王为他们祷告说：慈悲上主，我们祖宗的上帝啊，请饶恕那些虽然不洁净，却全心全意敬拜你的人。
上主垂听西西家的祷告，饶恕了他们。聚集在耶路撒冷的民众一连7天欢欢喜喜地庆祝除酵节，每天利未人和祭司极力地颂赞上主。西西家称赞利未人，因为他们善于领导人民敬拜上主。民众献平安祭，并赞美上主他们祖宗的上帝。过了7天，再度庆祝，大家决定再庆祝7天，于是他们又快乐地庆祝。西西家王捐出1000头公牛和7000只绵羊给民众宰了吃。领袖们另外又捐出1000头公牛和10000只绵羊。许多祭司都洁净自己。犹大居民、祭司、利未人、北部来的民众和定居在以色列和犹大的外族人，大家都很快乐。耶路撒冷城充满喜乐，因为自从大卫的儿子所罗门以来，没有过这样的盛事。祭司和利未人祈求上主赐福人民，上帝听见他们的声音，从天上的居所垂听他们的祷告。西西家改革宗教生活。节期完了以后，所有的以色列人到犹大各城去，击碎石柱，砍断亚舍拉女神的柱像，废除了祭坛和山丘山的神庙。他们也在犹大其他地区以及便雅悯、以法莲、玛拿西境内做了同样的事，然后各自返回自己的家乡。爱丘开暖什么Satucu asina apura kaima zaitwa tapurukatu shiva karam paturusapurua karam。慈悲上主，我们祖宗的上帝啊，请饶恕那些未照圣所规定洁净自己，却全心全意敬拜你的人。上主垂听西西家的祷告，饶恕了他们。历代志下30章19节到20节。督促该家们阿西尼波巴达湾为爱与榜样而已，为爱与榜样而已。嘎基川人嘎多阿米纳基利瓦西那亚。9月开始，学生们陆续回到忙碌的校园生活。若缺少信仰同伴或属灵长辈的关心陪伴，很容易因课业的压力、同级的影响、网络的吸引、兼职的打工而中断参与教会的生活。德国教育家弗鲁贝尔有句名言：教育无他，唯爱与榜样而已。这句话同样适用于教会界，提醒我们每一位基督徒要用爱与榜样来关心陪伴年轻朋友，帮助他们恢复对上帝的信心，重新过敬拜上帝的生活。对以色列人而言，西西家是一位爱与榜样的领袖。从南北两国分裂直到西西家时代，已有200多年没有合一过逾越节。西西家做完后，坚定相信上帝，带领人民转归向上帝，重燃人民敬拜上帝的热忱。他邀约犹大人民与北国以色列各支族的人一起到耶路撒冷守逾越节。有些人嘲笑、轻视他的邀请，但也有人响应，愿意归向上帝。西西家的心意是希望以色列人团结一致的敬拜上帝，超越王国的分裂，使他们成为一个合一的民族。当时北国人民可能因为不受惜逾越节的规定，没有洁净自己就吃了逾越节的小羊。西西家不但没有惩罚这些人，反而为他们祷告，求上帝饶恕这些未照圣所规定洁净自己，却全心全意敬拜上帝的人。
大家一连7天欢喜庆祝除酵节。希西家与他们在一起，并颂赞利未人善于领导人民敬拜上主。众人都决定要再守节7日。希西家并没有制止，反而带头煎出1000头公牛和7000只绵羊给民众宰了吃，也带动其他领袖们又煎出1000头公牛和10000只绵羊与人民同欢乐。希西家用爱与榜样带领以色列人，致使以色列人在节期结束后回到各自的城市时，能延续希西家的信仰改革。他们摧毁拜偶像的石柱，砍断亚舍拉女神的柱像，废除祭坛和山丘上的神庙。儿童绘本卢公公谈起一对基督徒夫妇，他们是教会里的一家3兄妹为杰出。这3个孩子在青春叛逆时期都差点走上岔路，因为有这一对夫妇长期的关心与陪伴，在他们长大成人后，也用感谢的心复制卢公公模式，主动担任教会的青少年辅导、主日学老师，成为其他孩子们的卢公公。爱与榜样不是一句口号，乃是成为别人生命中极大祝福的行动。愿我们也能用爱与榜样关心陪伴更多的年轻人，带领他们更深认识信仰，让来自上帝的爱继续传承下来。Tutu mana sini pajajika sini palarai tua pakata kaki soran pakatua amina kelivak satijen aichua sini papupi suruh janjin tu soka zaman aichua kelivak kata aichua kaki soran noya ini kamano amina pinta angaritayau orina makena masijua tuaca kaki soran tua mana kelivak ori masang kisna itayau sakatitin latinana 关心latinana 陪伴 tua marka jama atsutsuvun tayau pusara jamaju kilaroi tua mana saruan tayau sana makai jamaju na kemaungkau tua mana kiliva kenua ta kama tsema tayau tijen nama polat sianga titini mazai kyokai anamasan choro anamasan shichuji na kwenu katina masijua tua ta kilivak pusarat abaika balisaket tua marka jama atsutsuvun tayau saka tutsu temagilanga sumpu maju semaga kuanga saka parma kenu izwa sevungania maju tua mungdai sesevung tua ini kaca kakelangan mungdai tayau lakwa titina marka matialalak titina marka imaze kiukaya pina tijuan tayau izwa ta sikini izwa ta variskatan tayau tua marka jama atsutsuvung lata pusaradin lata varisakadin tia maju sakana makai tia majuana masijua tua tia varisakat masijua tua tia kilivak aurina makai tia majua maumal tua sipatsunan sakana makai yang takisamula kemasaruan tua tia kama sema tayau sakatu songa jitai inyanga katina makakalakelang ijuanga tini mazai tua ichua tia souchi tayau saka aichua na matutsu na kwani katina ke paporingau atitina marka matialalak titini mazai kiukaya manapin pinavai no atsema setua piniri no atsema tu masansa sekaudan ori makai tina tu用心多陪伴walisake tua marka jama atsutsubung sakana makai na tapu picul ori na makai jama jongtan semapazangar semaparawa setua tia kama semas ayakana dimikiki tia pasamarau imazai tua kaki soran imazai tua amina kilivak asini paraloi tu tua kajaman-jaman satu tu asini pakini menemetian jem 谁曾用爱与榜样陪伴我走信仰的道路？
sinet sa kajaman-jaman oruca gigalui na kinmem latin na gamalo kinmem ayakana pasamarao kainuri。亲爱的天父，谢谢你过去差派信仰同伴、属灵长辈关心我，陪我走信仰的道路。求你让我付出行动，用爱与榜样成为其他青年人的信仰同伴。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kajian nama Islam sumupu kilarai tu amana sini panjaja kata nuata semas saja paeneti saka da vaika 行动的要aveka karakuda的要masih jua tu ada saruan inuri saka ijo ada kakilivakan vaika karakuda的要na kuya amina kaya ja si bebek sa ini katina weka ngata semajua avalisaket tu amar kaca semekemkel tu amar kaca maatsu cuvong ayakana pasamarau imaja saka pada makenu ijo ini kana malungwa aku sinupuan lamunana patsu nanga gemalu sanu kilaroin tu soka jaman-jaman asini panjajuka janutina mapolat saka mali-mali lakinana suliva tu cuaca kini adawan taja 平安